Lieutenant General V.S. Atam, Victory Cross, Ali Expeditionary Medal awardee, also Deputy Atto Officer of GPRN, accompanied by Chief Host, Retired Captain Samson Jajo, Chief Administrator Officer, Tangkhul Region GPRN, and Brigadier L.K. Raysung, Meritorious Service Medal awardee, also Commander of Phungyar Brigade, Naga Army. And we have guests of honor. These are the name of the guests of honor: Major General Honore Shadang, Meritorious Service Medal and Ali Expeditionary Medal awardee, also Convener of Ceasefire Monitoring Office and ASEAN, and Ino Francis Ningshiya, Auditor General Accounts and Audit GPRN. Rashungda Klaya Chief Guest, Chief Host, Kala Guest of Honor, we Amei Chitheli. Chief Guest, Hina, Retired Lieutenant General V.S. Atam, Victory Cross, LA Expeditionary Medal awardee, Deputy Atto Officer, GPRN, Anasami Dalaye, Kala Chief Host na, Retired Captain Samson Jajo, Chief Administrator Officer, Tangkhul Region, GPRN, Brigadier L.K. Raysung, Meritorious Service Medal awardee, Commander Phungyar Brigade, Naga Army, ningshiya razang officers being saikorali, mikhavai sichi kayakha eina kuimilo. Hangli shitke, he being hina guest of honor ne, Major General Honore Shadang, Meritorious Service Medal, and Ali Expeditionary Medal awardee, Convener of Ceasefire Monitoring Office and ASEAN, and Ino Francis Ningshiya, Auditor General Accounts and Audit GPRN. The citizens of Nagas are very grateful for your presence here today. Your presence is a testament to the importance of this occasion. We are very grateful. We are indeed very grateful for your support. Kachithaya Sali, National Anthem Saki, Kachi Rising Model School, katomtheilak, Zingham Zingrod, we shake a good Layla Latin program, Himahab Kanokbai, Mangali Ladak, lay open space stage, we mangawe open space silly, Ranganing mikhavai, assemble sa mikhavai ngakaw delay. Hangli shitke, Zingham Zingrod, we shake a good leisalala program, Hili schedule Sakahai, disturb Masa mikhavai, wuivang, Ari stage, we mangali Ladak, lay open space silly. Atam li assemble rasa mikhavai ngakaw delay. Announcement kangataya kala sali sheet K to my sitting arrangement he karnao ping lila mathalakay na sampang kavai wuivang da now shinao kachung ka na seat occupy sa daklay hi thanra daklay guardians parents ping hina kava miaulo hangli sheet K sitting arrangement hi mathamay da karnao ping lar palakay na comfortable salakay na pamkui kavai ava ping nang sora daklay na rapping guardians ping nang sora daklay na rapping chia kachicha na va miaulo kachichi ngakaw dalay.
Of all the luxuries in life, which money can't be bought, such as time, health, love, peace, etc., etc., the often overlooked or taken for granted until it is compromised is freedom or independence. Having the ability to make choices, live life on one's own terms and pursue passions without any restriction is essential for personal growth, happiness, and fulfillment. For us, the Nagas, the significance of freedom and independence is deeply felt. Therefore, the celebration of Independence Day of the Nagas, ever since 14 August 1947, one day before India gained independence from British rule, every year is a testament to the strong sense of autonomy and self-identity that exists among us, the Naga people. On a lighter note, the people of Phungyar headquarters and its neighboring villages, as well as the people of the eastern Tangkhul, are delighted and honored to have this place chosen for such a grand celebration. Mirinli, paisana malokhui kapai, kachung khalei, itimna theye, atam, pasakamata, legashi, ningshiya kahai, ka itimna. Aka misashon gajia khalei, mashiman rangai na tangda, chia ningkhan kaho. Kachacha khalatawi ningkachang, disciplina kawalungli, kamata kamashung kangarong, kayon take a zakai laga, disciplina kawalungli. Kachacha we ring kangai we shongza, kachacha na follow sa kangai passion pursue salaka, follow salaga karinghina. Kalatawi mirinli, yari rinli regisang, kala ringapa, kala ningyang kung kachihi sampangay. Achi, yaka ring palakaya, Nagawi, 79th Independence Day celebration, Phungyar headquarters li, rungrada kapangahay, Phungyar wimiping, kongnay now, kongnay villages ping, kala komo itum shong wimiping wuivang, kayakha kaya atam kangasadalaye. I really thank God for this auspicious day. And also I thank the chief host and the host of this event and everybody present here today. That said, ladies and gentlemen, fellow Nagas, honored citizens, distinguished, I, the compeer of the day, Shingma Ningshiya Mangkung, extend a warm welcome to each and every one of you, from our esteemed chief guests, to every individual present here today as we celebrate the 79th Independence Day of the Government of the People's Republic of Nagalim. Let us now proceed with the program as follows. Program Hida Zatvara. Masot Kon Bashina,
Opening song Akasada Haupogra, opening prayer by Reverend Mavakapei, Pastor Phungyar Headquarters Baptist Church. The trumpeter Telugu Kong by Ino Mayo Chitung. Flag hoisting, flag kanka kami chief guest. Silent prayer for martyrs. Jikat mikhavai monglaping wuivang sehasa kami, Dr. Ungmaling R. Shimray, Pastor UBC Phungyar. Jiwitili GPRN na atam kuimira. After that introduction, presentation, he organizing committee with conveners, Pinapura Mira. Again, special number, Msot Kon Wena Leli Shidra. Chief guest, Wena speech Nganara. And cultural items, Kanik Tumran Haidalaye. Followed by vote of thanks, Ino Quitting CH, Chairman Zingsho Katolong. And closing prayer, Reverend Alogyal Jajo, Pastor UBC Phungyar. Now I give this time to Mosod Khan, the famous gospel band of the Tangkhuls. Take the stage. Hello, hello, check, hello, check, check, hello, check, check, hello, check, check, hello, 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 check, hello, check.
ningshiya kaira masot kon, Verena kamia kon kamata with talent hit at the vereli masot be the clay, Ningyang ungchankata, kanui tot, kachunko, wuivang role models nasad, laktale the chan kuya. Ningkan we paniti vereli ninkashi kamia nang soda, Yuli so mikhavai, sakuida hopoksa, Revrali seha sakuida hopoksa, Reverend mavakapei, Pastor Phungyar Headquarters Baptist Church Nathum Miranu. Itum kui mashunjangda, itum ikasak vavri valley siyasa se. Gazing alay gasak va frivra. Gazing ramla ogatwila. Apuk apagvahi. Roho nana nawit thang medaina nawit sasha pangshapaina mungay. Roho naming ray may kaprano naming tek maday may rano. Achizimik show Nakaw Independence Day singum hangshini da chiko kagashunga zimik show hili nanaung ray tum saikor na pamli rada kui mashunzang da broho namingli ningashila masotla khayala midalay broho imayurwi ningkhan shongza hili na nazang mida katunga kayakha leisalala itumni kahap kayakha leisalala broho na nang yumi hauda rashungda itum ningshiya na ningdalay wuivang broho nali tra ningshi itumay kathana bing saikor wuivang la broho nali ningshiya masot chigadalay Arwing Thor Vivano Mangali tum Nahidada, program is Singa, Kavai Khalei Hili, Nana Razang Milo, Nana So Milo, Itumay Kayashi Kangia chief guest, when our Poklaga, Hili Gaziptakle tum Saiko, Rashungda, Vivana na So Milo, here are the program Singaka Hiena. Proho, no is Sasha Pangshap Latum Namatame the Taikui Vaige, Yuli like a she, Kalakatom Kangai Uklungjela Matai Sang Miloda, Itumay program Himaza Darang Lakari Mai Tuida. Itumling at tang kamia, hui kamia pro Jishu Christo imingli, so kami kapone. Amen. Thank you very much. The sound of the trumpet echoes the call to freedom, a reminder of our ongoing struggle for self-determination. Let its melody inspire us to continue our journey towards a brighter future. Ladies and gentlemen, please welcome Ino Mayo Chutung, the trumpeter. Arata lekong kokong nganang rumsa ino mayo chitung wena. Ningshiya kaira, that was such a majestic sound. The lakon hina Naga reaching now itum saikorali kayakha kahai ningkane na kayuya mirin oktui kavai kakasira kon akangasa hairara the shitsanga. Ara pilan kanka kavai atam kuyuse. Flag hoisting symbolizes national pride, unity, sovereignty, and patriotic movement. Our flag, with a blue background representing the sky, symbolizing vastness of the Naga homeland, rainbow arches, red, yellow, and green representing courage, beauty, wealth,
A star representing Christian faith was first hoisted in 1956 by the NNC Naga National Council, led by Adzi Fizo. Nagawi flag, blue background feature kasa, ina Nagawi haglakahaya ram ngalei represent saye, rainbow imachu, red, yellow, green, hina malung katsang, ram hiwi kamatha, kalalan represent saye, sira hina itemna, shurda klaya, faith, shitkasang, Christianity he represents saye, flag he for the first time 1956 li Naga National Council na katanwe alungli edzi AZ Fizo na kankaya the history research li sampang dalaye. Brethren, the moment we have all been waiting for as we celebrate our Naga Independence Day. It's our honor to have our chief guest hoist the flag. Flag hi kanka mahung maleilak talented salak higher rising model school Phungyar we katomtheilak Nagawi national anthem hi samira sa kataping na lahi shuda ngurumda sang rumsa kalab kachacha na pamda khalei apam wuivang ram hili kalab flag hili kayakha shipong kashoksada saikorana nningshiya. Ladies and gentlemen, let us be arise from where we are seated in honor of our homeland, the Tangkhul. Saikorana permise. The flag now waves high, symbolizing one's unity, strength, and national spirit. Let's give a warm applause, everybody. Saikorana panglagay nagpemise for the students of Rising Model School for their soulful rendition of our national anthem, as well as for our honorable chief guest, V.S. Atam, the beauty Toki Lancer of GPRN, for gracing this momentous occasion. Arriva itemna program matang maron zatali shit say Arriva itum saikorana jikad mikhavai manglaping bang paning kong atam kwikare. Let us take a moment of silence to pay respect to the martyrs who laid down their lives for freedom. In solemn reverence, let us bow our heads and pay tribute to the brave sons and daughters who laid down their lives for our motherland. As we pray in silence, let the tears of gratitude fall for the ultimate price they paid. 80s, 90s, 2000s li ka prapinga nganui fu sa haukida or maninga ka maprarang sa tukida miyur ka tewi azing le o ka thui ka chot mathai salapai khar jan shaya rer khamaya thot na sipsa lak ka hai mirin khring ma phaning wa khar re ka khrek wi mirin tuknar ka hai mirin ngatang mikhavai imayur wi ka thana ping kalam malung chan changla ka hai
Now lava, now mirror kayakha Chota ashita the kongpai kongra kapung tampak ramtink itum na makathai abam kyakali timiayado Legacia Naga richum nauping achizimic show kala ariatam ninkashi leikashi kala kayakashi we mikchara tada jikat mikahaya mangla kala atamwi shimkru wuivang sayasa misa otsin hi Dr. Rung Maling R. Shimray, Pastor UBC Phungyar Horsangdale. Itumna wuivang jikat mikahaya achon Amei ngarabing bang kayakha ningka sersing. Shall we all arise and bow our heads for our beloved brothers and sisters who have sacrificed their life for our nation? Itumna mikmilaga atumna sami gahai paningungda. Itumna virali ningshim swat mi say kala itumna tamwi gabai shugwi gabai gatong aji. Virali hamsangda. Rivrana itumli malung ping bangji mili shitrano. Rivrana itumli so mikhavai pekar apong sali shitrano. Itumna wuivang jikat mikahaya. Yurwi rai mi pingjli. Paningung laga. Rivrali ningshiya khamyatam sase. God, Almighty God, we remember with gratitude and reverence the brave souls who laid down their life for our nation. We pray for their families that they may find comfort and peace. Grant our nation the strength to overcome adversity, to stand united and to build a future worthy of the sacrifices made. May the courage of our martyrs inspire us to work for justice, peace, and prosperity for all. God, give us a complete victory for freedom and social economic progress as our soldiers are dying for our country. They have sacrificed their life for freedom, unity, and peace. God, stand with Nagalim. We are still behind everybody or every nation in the world. God, our Father, change the hearts of those usually step back Nagalim movement from total freedom and social justice. God our Father, bless your son Adok Kilonsa Twingaleng Wiva, Deputy Adok Kilonsa Atam, and Commander-in-Chief Nikhan. God bless administrative commanders and all the soldiers with wisdom and intelligence to transform our army to reach highest ranking. Reclaim this land for your glory and dwell among your people. Send your spirit to touch the hearts of our nation's leaders. Open their minds to their great word of human life and the responsibilities that accompany human freedom. Remind your people that true happiness is rooted in seeking and doing your will. All the nations you have made shall come to bow before you. Lord, give honor to your name, for you are great and do wondrous deeds, and you alone are God.
We recall the day when our country claimed its place among the family of nations for what has been achieved. We give you thanks for the work that still remains. We ask your help. And as you have called us from many peoples to be one nation, grant that under your providence, our country may share your blessings with all the people of the earth. May your glory manifest in our nation. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you very much, Pastor. May their sacrifice never be forgotten, and may their memory continue to ignite the flame of patriotism within us. Next, we have a speech from Honorable Atokilon, sir. May the concerned person take the time. Aravaitanda, Kayashikpaya Atokilon, sir, when a speech, message lay the laye, concerned person Jinatam Jikui Mirano. Thank you, moderator, for giving the time. I take this privilege to read out the speech of Atok Kilonsar, Government of the People's Republic of Nagalim. Speech of Mr. T.H. Wuivang, Chief Political Negotiator and General Secretary, Atok Kilonsar, National Socialist Council of Nagalim, NSCN, Government of the People's Republic of Nagalim, CPRN, on the occasion of the 79th Naga Independence Day celebration at Council Headquarters, Hebron, 14th August 2025. Countrymen, let us give glory to our Almighty God for sustaining the Naga nation and giving us the courage to assert our political rights as a nation. The brutal truth of history is painful to us as we commemorate the 79th Naga Independence Day on this day, 14th August 2025. We are being oppressed and suppressed by the invading nations, India and Burma, Myanmar. Nagalim declared independence one day ahead of India, and tomorrow India is celebrating her 79th Independence Day. This is the brutal truth of history. The painful irony is that we have to fight for the historical and political rights that have touched 79 years today. Countrymen, the indelible records of history mentioned how the political suppression of the Nagas started in the most inhuman manner under the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. He abhorred the very idea of Naga people's political assertion to exist as an independent sovereign nation. To achieve his aggressive control of Naga political movement, he blatantly introduced the Draconian Act, Armed Forces Special Powers Act of 1958 to suppress the political rights of the Naga nation. The world condemned this Draconian Act, but government of India had been defiant throughout. Today and yesterday, Naga people have proved Jawaharlal Nehru wrong in crushing the Naga's right to live as a sovereign independent nation. Let us thank God for giving us the enduring patience and strength to maintain our position as upright people in defending our sovereign identity. Countrymen, today as we commemorate the 79th anniversary of Naga Independence Day, let us recall how the ongoing Indo-Naga political talks started. This happened on account of the realization and recognition of the Indo-Naga conflict as a political conflict. The credit for this honesty of admitting the historical truth is the 10th Prime Minister of India, P.V. Narasimha Rao.
It was on 12th June 1995 in Paris, France, when he told the NACN leadership, "I believe in political solution. We must solve through political talks." This statement was a turning point as NACN leadership took note of his approach as the unfolding development showed up. Eventually, ceasefire between the NACN and Government of India was declared on July 25, 1997 to pave the way for political talks. Finally, the formal talks started on 1st August 1997 based on the following principles. 1. The talks would be unconditional. 2. That the talks would be at the highest level, that is at the prime ministerial level. 3. That the talks would be somewhere outside India in a third country. Countrymen, I have to point out the brutal truth of Indo-Naga political talks that has crossed 600 rounds held in a third and neutral country in India and in Nagalim. Let us remind ourselves that the military confrontation with India and Burma, Myanmar, was provoked because Nagalim nationalism was treated as secessionist, and Nagas were blamed for disturbing the law and order of India and Burma, Myanmar, thereby posing a threat to their national security. However, with the signing of the Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002 and the Framework Agreement of August 3, 2015 in the current political peace process, the Government of India recognized and rectified the contentious issues on Nagalim history and sovereignty, and expressing regret over the misunderstanding, recognized and acknowledged the unique history and position of the Nagas, and accept that sovereignty lies with the people, and agreed on the sharing of sovereign power. In the Framework Agreement of 3rd August 2015, both the parties mutually agreed that an enduring, inclusive new relationship of peaceful coexistence of two entities can be realized by honoring the letter and spirit of Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002 and the Framework Agreement of 3rd August 2015. Countrymen, let us understand that the labor and efforts invested in the Indo-Naga political negotiation has led to the signing of the Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002 and the Framework Agreement of August 3, 2015. This is no small achievement. I believe that the political space and the opportunity given by the Indo-Naga political peace process and the signing of these two agreements must be harvested in order to conclude a negotiated political settlement. Countrymen, as we commemorate the 79th Nagalim Independence Day and celebrate the milestones achieved with the signing of the Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002 and the Framework Agreement of 3rd August 2015, we are reminded that this achievement is a result of the seed planted by our past Naga leaders, T. Aliba Imti, Azet Fizo, T. Sakri, Skado Su, Kodao Yantan, Isaac Chishisu, and several others who have stood uprightly for the Nagalim history and sovereignty. The leaders of India, including Mahatma Gandhi, Sri Raja Gopalachari, B.V. Narasimha Rao, H.D. Devi Kauda, I.G. Gujral, Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh, and Narendra Modi,
whose understanding and counsel on the Indo-Naga conflict also guided the course of the history and have enabled the official signing of the Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002 and the Framework Agreement of 3rd August 2015 between the Government of India and the NSCN. In this regard, due acknowledgement must also be given to the representatives of the Government of India for the Indo-Naga peace talks for their conclusive contribution towards the signing of the two historic agreements, including Swaraj Kaushal, K. Padmanabhaya, Oscar Fernandez, former Union Minister, R.S. Pandey, and R.N. Ravi. We also fully acknowledge the role of individuals like the noted human rights lawyer and activist Nandita Haksar, and others like Michael C. Van Praag of Creda as third-party mediator. They helped sustain the Indo-Naga peace process in difficult times. Countrymen, we are also thankful and indebted to the international organizations who acted as the main pillars in our international campaign on Nagalim and support had contributed to signing of the ceasefire on July 25, 1997 and the start of the Indo-Naga peace process between the Government of India and NSCN from the 1st August 1997. In this regard, mention may be made of organizations like the Society for Threatened People, International Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA, KWRA Support Group for Indigenous Peoples, Unrepresented Nations and Peoples Organization UNBO, and several others. The United Nations, UN, and its various human rights mechanisms, including the United Nations Working Group on Indigenous Peoples, UNWGIP, Permanent Forum, and UN Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights within the ECOSOC, and others provided the much needed platform for the NSCN and the Naga civil societies to highlight Nagalim's situation to the international audience. The NSCN becoming the UNBO member on January 23, 1993 was momentous and groundbreaking. Today, the Nagalim national flag stands proudly in the institutions that support human rights and self-determination of nations and peoples. Countrymen, to the Naga tribes and civil society organizations, CSOs, from different places in India and Burma, Myanmar, I cannot thank them enough for their selfless services and cooperation against all odds as they stood up firmly to the occasion in times of conflict and peace. In these regards, please allow me to acknowledge all the Naga civil societies like Naga Hoho, Eastern Naga People's Organization, ENBO, Tirap Changlang Longding People's Forum, TCLPF, Global Naga Forum, GNF, United Naga Council, UNC, from South Nagalim, and Naga tribe organizations from Myanmar, Naga People's Movement for Human Rights and BMHR, Naga Women Organization including the Naga Mothers Association NMA, Naga Women's Union Manipur, the Student Fraternity including the Naga Students Federation NSF, All Naga Students Association Manipur ANSAM, Naga Students Union, Delhi, Shillong, Tirap, Changlang, Longting, Dimapur Naga Students Union, DNSU, Eastern Naga Students Federation, ENSF,
and Naga Students Organization, NSO, Myanmar, etc. Last but not the least, we are thankful to several individuals, organizations, and committed well-wishers from the mainland India and elsewhere, wherever they are, for their unwavering and unfailing support to the Indo-Naga peace process. Countrymen, kindly allow me to remind ourselves today on this occasion of historic 79th Nagalim Independence Day commemoration, the 23rd year of the signing of Amsterdam Joint Communique of July 11, 2002, and the 10th year of the signing of the Framework Agreement of 3rd August 2015. Significantly, these agreements speak loud and clear that Nagas are not lost people. We have our history and we have our sovereign rights. We will stand by our precious, unique history and sovereignty, whether it is today or tomorrow. We do not demand anything from India and Burma, Myanmar, but we declare and proclaim what is rightfully ours. That is why the Nagalim unique history. Nagalim. Countrymen, in keeping with the spirit of Nagalim Independence Day commemoration, hoisting our national flag, we must take the stand in our hearts to have the courage to maintain freedom in the mind, faith in the words, and pride in our hearts, and honor our Creator God. Kuknalim, signed Mr. T.H. Wuivang. Thank you. Even though Honorable Atokilon Sir T.H. Wuivang is not here with us physically, we would like to acknowledge his presence spiritually. Thank you very much, sir, for intellectually driven message of nationalism with a strong sense of patriotism. Ari mikachungkana pamata salapaye ka ari rapata mikai message itumi kiashi kapaya avakr T.H. Wuivang message sadleye ningshiya Tangkhul Express kathema akang salaga tangtheilak kaina karnawa kang saiji salala lungsang lakaina wuivang Ningkhan kaho value matalakay na papta lagatan midak lechi wuivang rawi migyan sang mirano pasakamata tangkamay ali kalawashim kurli rumsang mirano kijihi hangchpunda leye. Ara atam hi organizing committee with conveners pingli midalaye introduction zakmai kichithe kala presentation pangran kasawi otsin hi kuika khwai kala chenang soda ashinatam kuikai tili khukok long Phungyar headquarters shinau long Rizan long nala atam hining changa the pora dale atam hi mathang maron the kuika mirano ningshiya re compare la itu mui ka sak wali ningshiya rilakai na awi sok mi we longli aju higatha Mangasaga, Government of People's Republic of Nagalim, 79 Naga Independence Day. Itumui, Phungyar headquarters hili, hidada, Khungurun hili, program saikoro ungshung bashung kungasawibang, Borivrale ningshiya. Aju wizimik show hi ishi committee binghi, tada gazing kro, atang gazing kro wi gazing kahamui problem ujini. Sehahi gazing kro wi sehani. Marambaba, Paniung Shon Kavaigi, Chida Dangaran Gaine. Hithada in a Ari ishiwui introduction presentation he Mokuigarang Laka Iwi. I see convener Kuko with German, Iwi Taushangam, Ala Show Mirano, Gala Zingshogotowi, German, Amei cutting, Anila Show Mirano Hiva. Ishi convener he ishi kathumina kasane iwe mingna one pom ningshian in a lungpawi and lungpawi German sada in the representing sane. Ariva jana ishina hili ledekle radakle saikorali ringapan ningshi
Nathum li masot midle kya shik paila khaya aju dai silibum dak leya itumui yurwi kya shing yila khaya officers being kala gathanau being kala azingri pom dak leya itumna kya shila khaya awunga hangvong nau being church we pastor kala deacons being societies kijive we leaders chimang majila itumui Tangkhul ile dak leya itumui civil organization we leaders kya kala zangda chimang majila itumui ram ngalei katong we avavangara achon Amei azarvangara agatongara naungara saikorala hiwi 79 Naga Independence Day we ringpa shrup kuidakle saikorali we kyakshi kala itumui committee bing we kyakshi nathumli rilagai da khmian soda hidada ina nathumli ishiwui introduction kala presentation hidada continue sawage gi tada pone ishi rilagai na chief case li introduce amike itumui lieutenant general retired vs atam vc aem deputy ato kilonser gprn asarnak sida nganing kamil kala ali ngayur radakle madam achung anala nganing kamirno jana anili ishiwui convener khari ina a presentation ji pangnanji samirno ningshiya sarai madam la pamise kakne sada ishiwui chief host captain retired sir Samson Jajo CEO WTR GPRN analangani kamirno kala kakhaneli brigadier LK Racer MSM commander Phunthak brigade Naga army anina kamirno madam na lakhang ni kamilo ishiwui CEO WTR Amei Samson okay sir are we sir Raisang are MSM commander Phunthak brigade Naga army so ningshiya kagathumali guest of honors kharesada major general Honrei Shang Sadang MSM MC AEM convener CFMO NSCN Kakhaneli Ino Francis Ningshian Auditor General Accounts and Audit GPRN mathangli
ishiwui comparer ari Mrs. Shingma Ningshian Mukong Anala Shokmirano Alila isi organizing committee Pashiwana Pangran Sangai Delay. Kakinesada itumuita lokon kongkami ino mayo chitong anala shok mirano ningshiya kodongali mingai jine radakli kodongali la ka presentation paji hili ngasamau ga da isi mayangoro gaine azing ta gadasa da isina ita da kayakha shikmiya nga soda radakli saikorali da introduction atamli da quick ngai ajoi special guest being rilagai na itumui UNC when radakli Ishi kipa mai rakla gaji ishila arui hi maratu the UNC when radakle bingji khanganing kamila. Okay. Okay, thank you. Kagut Juwithili NVCF Ishi Naga Village Chief Federation azagji themige Juwithili Ansambashiwi Juwithili Naga Women Union Manipur Juwithili TNL Bashi Juwithili TNAL Tangkhul Naga Aungalong. Thank you. Juwithili TSL ningshiya Juwithili TMNL Juwithili TKS ningshiya kai itu mui special guest ada atung kotong razam yare kakhaneli special invitees pinglila azak chitheli shitke TNZL we ishi hiliva ma TNZL when ishiwui chairman ningshiya TNLA ishi okay chairman TNZL TNAL okay ZKL ningshiya KKL okay ZTKL TAKL ningshiya RKL Sansa
special invitees being katong la razangai re ningshiya re hili ina aka jitat khai ishiwui colonel chihanpam chahongno MSM commanding officer Hyosumong Batlen Naga Army sorry ningshiya re azak la katong chi thenga ye ithumi awunga ngara la katong ngara dale area wi ishiwui tangkhul wi awunga katong la radale pastor la radale kha program hina the shurot hogida tada atam bahina malai thumada katong liba majithai thura kala hili in a special guest kala special invitees la hangai hangmigai pa migai katong ragazong wuivang itumui organizing committee we are ningshiya Nathum li kala kayakha midale atami ko baw ko ningshiya lagai Raizen long, Phungyar Shinau long, Kala Kukok long le atam hi chika milushitele, Matang Maronda atam hi Kuimirano. Raizen long, Phungyar Shinau long, Kala Kukok long. Raizen long shongwena ningshiya zagmaino sada ishiwui achwi kyashi khniya chief guest li legishi azak sada kachon nog hi ngavai mingai Phungyar Shinau long na atam Kuimirano. Kukok long na la ready ay na lay misasay. Phungyar Shinau long we kachon hiya Tangkhul pa la masangapa. Mathamai thui kajine. Ishiwui chief guest we are prevena. Ishiwui Amei Samson wa prevena. Lumishan na kachok kuimilo. Hiwui tili village authority nala. Present mian opini la mingai tele. Shinau long we kachon hiwa. Matha na ye mam thala la. Lei kishiwa zang na jihi sarwa preva kanina. Kalumishan mi da. Shinau long ni phani umi lo. Hiwui tili Sir Samson cha preva mathana ko. Kachon khang vai wi ngajal issue nam thamai thui jine. Ni share ra hiwui tili ashivile authority nang ding meaw.
Hello. Phungyar headquarters, village authority when la, kajon he parcel here thare no hone, Tangkhul nimne, then we have to chief case li, ishiwui na, ako chikadale jan na ra ngai sang miao. Next, li kukoglong na ready ay na leisalala atam waste masala itum kwikausa. Kanya le kesor onalila. Kokop katamna long way na ishiwui kayakha by chief case league jona to mingai chana itumi kayakha by chief case na aksing ning kamina ningshiya Naga ngaseng lala, Tangkhul ngaseng lala. Ito mi kachung kajana kathana wi aming ajak makathay na chung maye. Ningshiya organizing committee wi conveners. Pangaran sami kahai kala jakmai la jithay mi kahai kala chotla khai painstaking effort. Zangda or event he organized sami daklay mapungpang sak daklay chi wuivang. And now let us welcome Masot again for a special performance that will surely ignite the flame of hope and determination within us. Their performance is a testament to our community's strength and creativity. Let us welcome them with a big applause, everybody. Masot Konli welcome kasasa datam saikorana apang kape enang soda welcome sasa. Check. Hello, 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 check.
sam khavai masam phangre kashi kapa machi phun pai avda me vào shokere hon salu ave nanawi wi tanta umra rasara tangka kayin mukta singda nanawi karacha chita pengarum sa si panzing rod lung li zat lala ave so kami pani ningshiya achon milu nanawili kayui kui hon sampang kava hon salu ave nanawi wi tanta umra rasara tangka kayi mukta singda nanawi karacha chita pengarum sa ngashanda maka kuivare wi temsa leishiri hai gapunga pa galu lega shinga sotna avuram pakasakava hon salu ave nanawi wi tanta umra rasara tangka kayi mukta singda nanawi karacha chita pengarum se
Zagmai Pasa Ningai Kamatha Dakam Akon La Kamatha Kili Jantamra Patriotic Salak Kahai Kakhalat Leila Kahai Ima Yurwila Sami Kahai Ninyang Kachangkata Ninyang Na Haida Goosebumps Kasiktai La Shokta Layang Iva Ashi Ben with talent Khalei Kala Ashimang Maningla Ima Yurwi Kat Kanui Tot Kachung Kali Kachung Kala Apong Natay Deli Talent Verena Milak Delay Kajihi Testamena Kalang Sadelaye Ashiwi performance Ningshi Jangkathaira Ara, item the chief guest who is speaking on our Mikhavai Kangran Sangrum, sir. It is our honor to welcome our chief guest, retired Lieutenant General V.S. Atam, Victory Cross, Ali Expeditionary Medal Awardee, Deputy Kelon Sir, GPRN, Sir na Atami Kwimirano. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. Ningshiya khaire. Aju hitata long katum nang shiklaga Naga National Independence Day hi ngarumda Phungyar hili mayon kui phlungra da saklakai na Jingham Jingrod Chakashia dam hitharan le ngalang kaya khushok laga kachot kachang kaya ka kathai ke jam phung laga idata khang laga aju successful sala kaina Kazingaya Karola in a Kasai young Kaching Rock High Rock me being hit at the Natar make an Natar Kamait at the Tay young Nishinaye Kiashik by Aju Hile organized Hakamia convener Nathanlaga organizing committee we being long now Kaya Kuena represents Salagarata Khalei Kathana saikoru ku eina kala jililang mai de individual ena la hitara katata eina a thor thak bu nga garthui laga saksa khui laga rajang da khalei saikoru thei laga ningshiya ke nathum saikorali kayakha shi midle kala ringaphawi shalam midle Naga National Independence Day Kamayon hi achu controversy ke teo khale dele kai khana 79 ji dele ke changkhata 78 ki ji ne yang thalala ji khi ka mangui mane how go phokai na thilaka Acha or you went a tweeter, achu rashungda. Indians being eina nakaping we tochan ki kamarum maleilak money. Achula maleilak money. Akamala maleilak mare. Itum miwun mirat langatay hang gaya miune. Indians being ki kamarum malay money. Politically, Jigala Nakaping Ninkan Gajiholi, she Lakayam, your Saugoda Kachigata, your chat itumwing a chili, tribe Kachigatawa, Shep shipping Lena Tanga
khara dam ji thran chak shila ke nang sung history li ka pa dam ji thran sam ka phang khonoma khu ko ho hili khonoma ko ho khu hili shep shina thada akhashi da rai ratai aramli shep shiwi ka hanganang sak ngrada kha mayura lak bane thada ka khade ji ka chang khani lang dang rar ngorok la ka now la kaina shep shina la realize ha ka kui hiparam here itumna athumli aramwi ram hi mai le suta mi hai re itumna hili pam sing da le pam sing da kale hi itum hi ta da thi sang pam gi gi ji ya musa pai mre ka phung ka chui we na yang ka chak la akhli kap ta hai jaw ko da shep shi na lastly compromise ha ku kai na pham be re sui ku kai na pham be re ka ji ye na sui ku ye gi ji khara jan sam bang e thada sadana ka mi yur here politically ning khan go ho hili sak lak kai na kham yon na ka singa mi yur ne gi ji thing sa ke jililang mai da shep shi 자루기 기시다다 나가위 어워이 빙나 그 대담지 산 그 또시 뭐 코쿠이려가 셰프시 빙이 저 퇴하기 기시다다 대리 저 퇴하려가 이 둠리 마양 빙나 아둠이 아징리 레이가와이 기시 hotnara 사래 자이나 그가스 제네 이tum 셰프실리라리 그 비상하이 블롱레 아tum리 지대 블롱레 자이다 January 10 1929리 셰프시위 government inquiry commission 그 주호 공어지리 이tum 닝칸 하우루코 나툼 저 뒤에 당원 왜나 뒤다 이동 기빠 그에 징리 목 틀리 모르고 그치지 항마란 하이 히스토리리 빠고 후이지 다이라 그거 인디아 위 political party rar makeup 그제 Indian National Congress 그치 빠히 리마이 트위더 아tum나 reform law 이tum리 미다 그래 로히 적신아이 힘이 고몰리 히다도 사바이머니 제는 로히 리폼 사밀로도 보이 미에 지위 틸리칼레일가 아이 좀 칼렀다 administer 사가바이 이tum리 미로 그치 히티만 살루시티 질리아 톰나 Swaraj way, young self-rule. Now look at 1932 li Indian National Congress la Burna Swaraj the complete independence kachi hui tui hi resolution rakhui laga atam ke sangha ayali publicize masala hai ka first world war ra shok hai with hilia purna swaraj complete independence ka ji hi ramatu phoke chili yang ai da ka wa naga ping chingkum thrau ma mangli idum ki pa ko chinglim le du mare hi na thum thai blong ro ko ka ji hi hang sang hai ka sa ne Indiana Ningkhan masam bang rang la ka itum khalatui Ningkhan o ka thuili declare sa kai ni atam hitharan li UNO na chart atum UNO we constitution li ka pi ka hai jia khi ngalai khali kha
ขีมียูร์ขลีค่ะเงเลยเที่ยวนายเด้อ backward side เด้อ economically กระชามามียูร์นะเด้อขเลยวิวังไงนะอาทุมลีนิงขานวิมาชุนมันมีไปมันเองก็จิโกหอยฮีมาซาไปมันเองนิงขานก็จีฮีอะก็ช่างวิวังไงนะมันนิ่งมันเองนิงขานก็จีฮีอะงั้นเลยก็หักวิวังงั้นนะมีก็จงวิวังไงนะละมันนิ่งมันเองงั้นเลยก็จีวุจีเอาวิงั้นเลยเอาวิมียูร์จีเลยทะเลอะก็งั้นเลยทะเลอะก็นิงขานก็สักพรุ่งแรกก็จี UN วิชาร์เตอร์ลีก็ปีให้ทะเลอินเดียน่ะนิงขานก็ให้วิธีลีก็ท่านพิงน่ะกะหังฮีอินเดียว่าคิปาเลก็นำผู้ซาละก็ตันดีซาละก็บังชับรายมีวิบังชับไปนั่งคุณคุยละก็นำคุยละก็อินเดียนยูเนียนลีจังสักระก็จะคุยฮีมันไม่ยากมันนี่อีทุมว่าตุกคุยละก็งลาขังกุ้มขังสักก็จีจีเลยอีทุมมันไม่ยากมันนี่ถ้าจะซาดางเลยอาขลีอินเดียนนำผู้ซาละก็อินเดียไว้จริงเลยให้เรื่องก็จีก็เล็กขนิดามาสามเรื่องก็จีจีเลยอินเดียก็ท่านพิงนะตัวละก็น่าหังสะเดโอ้ก็ทุยลีละอินเดียขลัดลีละ Parliamently อินเดียวิ President อินเดียวิ Prime Minister อันนี้คือนี่มาชานะละอินเดียงอะไรก็ฮักกันอะไรฮียอันนั้นก็ฮังจี India does not believe in forced marriage and forced union. This great India is made of voluntary union of nationalities and states. Kaji he repeatedly statement he mishone. India we national emblem li saklakai na kapi hai dakhle khigla jakha truth and truth alone triumphs khamashung china lake chi mang china ningkha khayui ko ho samphang sakke ji dong khamashung tui ma tui blungi gi jine ma shun wa chi sagi gi jine ji ishiwui insignially kazingku akui mati jingsho jingtun ato atzeling reilaga haye atsingli power justice and peace kachiye kapi sanghai India na chithadale yakha Naga bingli kisada hi yakachakshida achura shungda Armed Forces Special Power Act Armed Forces Special Power Act in 1958 li kashamne ka 1952 18th October Chili chashe bito NNC we leaderaka Kohima strictly kapthat ka highway thili Assam government we MISA Maintenance of Internal Security Act kachichi akhana shipai bingli British bingna chalaka 1939 li martial law the India Defense Security Act kachihi kika salaka Naga bingli
civilian being la bai mathai mane yurwi workers being la bai khikala makhai mane shunau lila avu awawi miktali naungala rape sami akahara wi miktali rape sajithei avu awawi miktali rape sajithei shunau tarak Naga Hills li 1953 to 55 wilungli chisangai le public leaders church kathana khu kathana kayak kala chithata ting rong li khalap shanai la ka paine deina to khnak la ka automatic rifle laina stand ganaina kap la ka ting sakai sor khanga sai le sai kachi katha khuli wa thrada khashida mai sda myawe gili sda khre jili wa shim ka chang ka hak sda de le now the uchinna chinena aru ngin khawai sa ko khui jena tang da sda luila gi kachi katha khu ba thrada khashi kai gi le de khumati phanga khlop khuilaga apam makhali narai laga concentration camp kachi hi haimi sor khang sai concentration camp li ka chat chu laga ka thai wi na ka thi sor khang sai shok thala la naka pingna ka thana pingna ithum pang makapai lak mare pang makapai lak marko ki khokala pang makapai makho kachi hi ladlui da hangau ta pang makala 1955 March makoda ka thumwa shung 1954 November 24 li yimpang ko hoku chang khune chi hakla kai khu ba mning mane kha shunau la myar nau la thata ning khana na kap ka chupta laga myar nau ko howa angang nau la myar nau ko howa sperm sa bai ka chi chi na kap that sarai au pare garni shaksa khuilaga ram jili pastor sa da vakapam atam li aning ni pregani la ngarum da shautat sangau hitada mi kumoli ka samaning la sayur li ka sa da sayur we acham da sa kai jena yaru pingna shangku kuirang li tuye na ngche khui pam ra ngche khui ra da hon ka pam ga ji hiya masa ka bai wat ne se thana pi thinga kana hore hiya hiping hiya phapta ki jimning mune ma chukhui ki jimning mune ring gawai ngak phlung re thum nganing ka phlung re shautat sar gai uthili ning khan khuinau ra ki masa bai mini ka chi hi yaruina marna da khlop ka haina NNC we ka thana pingna da kha itum ngaleili inde sipai na nam phuina occupy sa khu bai sa dak lehi mam ya mane ga ji jene itum nganing ru ko chiwi rai sa ru ko ga ji jena sakla kaina himakai pai lak mar ko war of resistance itum mam ya mane Indian government na sipai we pang sipai na naka pingli yu kui ka vai sa tak lei itum mam ya mane ka chi che ne itum maning maru ko ka chi chi awakhrana achu we atam ni negotiation ko khwa atam ji tran li itum political position unique sa ko in deliver
Indian Union li changra da changhai la ka chingum ma ku thumra wi thili Assamese bingru no Tripuris bingru no Manipuris bingru no Khasi Chindia no Punjab no Kashmir no India lima le ni mara da ngarar da le athumwa India li changra da chang sar laga chingum ma ku thumra ra khai wi thili India lima chang lui mara da shok ma kho khana ka pinga how ko phokai na thilaka ithuma Indian maning mane ithumui miun mirat lang tai ye ithumui thochan lang tai ye ithumui ka chihan shit ka sang lang tai ye ithuma India le malai phung mare tai ithuma ngarar khara kho hi Indian amma ka thaim sa pai Indian himam yamra che kha chan nge check pai malai ka tai ping ja ne India li sangra ta sang gai ne Naga ping ithuma ma sang tha mare ka chi ne Chen ithum history of a unique say. Ngatai hang gai ne, ngakai hang gai ne. Hi Nathum na thai plung re. Ma thai mara jaga. Wuivang SIM. Kaji hi. Mr. Soros Koshal. Na recognize me mara jaga. Ini kini wi marakli. Chan nge check vai apong maleilak man. Kaji hi. Ana sakchang lakena. Hang ke chetam jitran li. Alama ya hai rasai. Ka ali khushok ra thawi here Naga ping na paila kana yu thuyari Naga ping ni support sa thugi jere ke jena ali thakla kana khushok thyo patmana phaya kohoji Indian Home Secretary Union Home Secretary sa da senior sa mai kap ke miya khane sang mai kap da Home Secretary ke phunga miya khane ali sam kap phang shuda it we history hi unique sayag ji Indian government recognize up it we political position unique sayag ma khai khangai it mo ka ji Indian ma yap thong ra ka ji lat rei le ta ka hang tam sran as misamu ya jo I ung la gong I ung secretary ung secretary mam ya thra ka khra lam ra lu thau re chi khai na ala ung la ka sakla ka ung secretary la ka jo mi ai re jo misamu wa science has it la house da khrai na 2002 July 11 li idada khika ka sa kho ram nau ping wuivang ai na aju awakhar final solution hi wa tang wa yu khu plung ra wa chang khu plung ra ka ji he na pang la ka na a sa sa shon de le kho yong chan nge chekli ama cha Germany kha ana dam ka ji da saklak aina hang shon ka ji khikla je ka achon thang India we interlocutor ung la ka kharchan sa dam jitran li itumla shaye Indians bing hi awakhra na matui je khlai tui hi athum thada ka thada hangnikla caricature we araina ka chi thana thada kumhai sa laga mui wa ji hitai da manushi na lo jang hi thada nga chek ching e ki chi pau sai awakhra li ra samang na ka jena awakhra na Mr. Mishra Indians bing la Naga hi ka thak la ji thei de le re itum Naga bing la Indians ka thak la ji thei ko itum we history hi shape shu and po ko khimning mo ko itum we right hi shape shu and lo ko khimning mo ko Nathum Indians and la po ko khimning mo de jang Nathum and la Nathum na la ma lum shan da khmi lam ning de jang himam laya lo itum la Indian history ji respect sare Nathum we mashun khale ji le itum la respect sare itum we history respect sal itum we mashun hi respect sal chi tha ka solution ra sare ka chi ji tui ji
sentence ขณีมังไงนานะมาตุยแล้วก็ตั้งเอามิสมุยว่าโจมาชุงลักนั่นน่ะก็หังจิมาชุงลักจีเอก็ถ้าเด้อสาบานนี้ก็มาเทมินีรำนาวเบงเสียสามีจริงลูอาว่าใครฮีก็สักก็อิชู national issue ไรเร่จีก็มีพิงเนี่ยว่าไอ้อะไรนิ่งละมังคงไอ้ดิจีเว้ขนาดละไม่ชามนี่จีเว้ต้องเงเจ็กตะเลยเร่มาตุยตะเลยใช่จังข้ากตีเยี่ยมอามหลายให้ระบายจังเรื่องเราลูกของฉันมังไงนะนักการปิงวิวังแต่อาว่าใครเลี้ยจุราชงเดยูรุยอิชูก็จีจิลว่าอาลิมันมาหลายเงี้ยสักมโคอาลิมันมาหลายเงี้ยสักมโคฮีอิทุมวิวังโซขมีโคอิทุมน้ำมันหลายลักกะเซอาจูอาว่าใครนะโจพุงยนลีวาโลตาละละตันเดียนว่าใครทราบหรือไม่รำนาวพิงเนี่ยยักษ์ค่ะลุงสันเดอร์งลอกตะเคลตั้มอิตรานีอีทุมวีริงกับผ้าบะหังมีพลุงเร่ก็จีฮีนะหังสังละก็จีหกรานีอิชิวเชร์แมนยาริโอก็ละไวส์เชร์แมนเกตาโลอันนี้คือนี่รู้นู่ไอโจอีทุมวีชลามหังมีเซลโลรำนาวพิงลีก็จีละหังจิพุนตะเลยโครำนาวพิงตั้งคุณนาวพิงลียูร์ชิดสังลักกันนะจีฮันลักกันนะเลยเด็กเลยตั้มมิตรานลีอีทุมหังขังไงหังซาขังไงซาใช่ขังไงมังขังไงมังแล้วก็ยุนลิงฉันซาขังนาวก็ละเรียบร้อยละก็จิปัดจิกท่าเจียมาซาเซอีรำนาวบิงเรียบร้อยนะลุมฉันมีเด้อรำนาวบิงลีสเปเชียลสาระกันนะทาร์มาวิชงจิเลเลยทุมนะ history ละชาโกคุยสมังไงเร่วิลเลียมเปติกริวก็ท่าตั้งคุลงเลยลิงดังเลิกจีตั้งคุลงเลยลิงเลิกจีวิลเลียมเปติกริวชูขมชูเลยก็สามันิงมันเองอาว่าเป็นกุลีชูขมชูแล้วก็คุ้งเนี่ยก็จีทุมก็ต้องนะคราจันลีละชายเร่อินจีริปิดมาสาลุงไงมันเนี่ยข้าตั้งคุลมียูร์บิงฮียูรุนิงขันชงชาลีหุยไม่กับตะกจังมียูรักเขาหังลักษณ์จิกะจังโอ้ยไอ้ทุมตั้งคุลงชาลีขี้ข้า APC เลยมักกะไทยเอาพุงท่าหรามจีตุสอมเวนี่Second World War วินองไม่แสดงตัวน่าสะสมโลกจีจูว่าไงนะwhite key คือว่าไงนะน้องไม่แสดงตัวน่าสักทีเดียวมาสลักมาเลยเด้อก็ชมกันนะมันนี่บุไรฟอลคอมแล้วก็ไรเจใช่น่ะนะจิกท่าทุมราลิกจีจูว่าไงนะฮิตาระจิกซาจเรดเอ็มพูซาลก็กาบเขาก็จะมีที่สังเอาเดออาลีวันเดดไซด์อาจูเอนะจัดแล้วก็ Federal Government วิกฐานเป็นเลยว่าสัมพันธ์คุยแล้วก็จิตตายูลีอดรำขังทุยเฮียนะ1958ลีฮาวพอเกซี1958 here Naga มียูร์บิง50มัจจิละ29วีนะNaga ยูร์นิงขันพลุงเรกจิจิลีงั้นนิงรักให้มียูร์ซาเดอีทุมตั้งคุลปิงหุยลักให้นะสังโฆทาลลับริบรานะลุมชันมิดาอาจูNaga มียูร์บิงลีตั้งคุลปิงนะ leadership คุยแล้วก็ท่านก็มีเห็นนะก็จ้องกันไรมังอะไรก็อยู่ก็คุยสัมพันธ์ก็จ้องก็ political negotiation ลีละอาว่าครนัสมังอาคุยแล้วก็ฮิตาตาอาจูอีทุมลี framework agreement ก็จีฮีsign รักษากันมิโก้จีฮีชงกันเฮ้ยอะไรด้าอีทุมวิวังสักลักไงนะฮิตาตาเงินยิงมีให้ทะเล
ara UNPO na la hash o ko thu low wi thi shu da nakaping hi atum na resistance war na rak la hi UN wi low wi thi shu la mashung me la ka ka da o ko thi na recognition ma mi mre ji pai da ka chi hi UNPO na la sak chang la ke na ki ga ke shir de le UNPO wi General Assembly li ladlui da resolution khui de le yong itum wuivang hi da itum NACN wi ka thana ping ara Indian government na passport lama mi thure ayar shokai bai sin ne jaida ayar shokai ka ka sik tha ba manung li la wan de ka ji na hi da ki ka sa de le kha Indian na ji da itum li physically ayar ma shok na sak salala ayar ma shok na sak salala itum wuivang ma tuimi gi ji ayar wi miyur ka chung ka lei de le yong miyur ka chung ka lei de le UNO wi UNPO li lei de kle ya members ping na ina ju wa ge ina ma tu ge ka ji volunteer sang rok de le itum atum wuivang se asami se kala naka yur wi ma shun ge ji hiya India mang na recognize ka samaning mani o ka thui le recognize sai kha India hi aju BJP na ka singa government here RSS athumi extremist group jina tribe ka sa party sa ka hai he na athum hi ngatter da lung sanda ma chat kharar ma chat khaleng ga ji lei de le itum na hi saya ka sai na Indian ka thana pingli ma chon mi se athum li la khamashung ji ka chang khat da ai hiyo ma thar ko khui ma kup ko khui sa bai mne ka ji khuira shap ka bai wuivang itum bangla ka na sa sami se ka ji hi hang khangai ne o ko thui li ya colonialism ka ji ko hi malali bai mo kho ka ji hi UNO na banglak ka na khi ka sa la ka Africa ngalai li le ka sa colony ka tong hi independence sa thwe re apam ka te li le ka sa la independence sa thwi sare kha India hi na itum khama shung ka ji li sak lak ke de ko khui ne yurwi tuiru kui sa da shikiji na mi yu ne kala ituma jingri ye na ashi ko ho mata la whatsapp lung ra ka ji hili khangani nga mi yu ne ji hai la ko violence liver naga ping hili 1953 when the la ka achu rashungda martial law na nam phoi na mung ra dale no hi itum sakta khui la ka lai ka dam nau ping la lai ka dam nau wi apong jena yurwi ning khan ma shuni wang ping la kai nang ning lo la khon ma sot khon ka sa la ji ngana la ka ring phala ge itum saru wi ge atam rai la lungsan mai ta sare ke ji hi ningli rashung sake ring phala ge ningshiya ke yong athang itum na there angang nau snau ping ka jingrot rujili minute makut phangang ninge yong chidada yurwi ning khanele shida khaya shida athumai na tangda hi yak khangdele akhama ithumwi yurwi jihan khawai yurwi ko horsagi ki jiping yurwi ka thana thuisagi ki jiping achu manuida leide leisalala athumai na tangda athumwi rol khuidele ithum kharanau ping ka thema ping mayang leili wa sa ka jada ping mayang wi achamaram asakavat ka thaya ping itumli mayang wi chukhumuchu ji ma chang sakai se
กระเทมาปิงนะฮังเอ environment shapes the character of a person environment influence จีเดเขาไม่ยังเลยที่ว่าปั๊มเมกจิจูฟังไอ้นักตาเตอไม่ยังล่าซาแล้วก็ไม่ยังวิจะก้อยซาแล้วก็ไม่ยังวิสารีซาแล้วก็ท่าได้อีกทุมอกทุยแล้วก็นักอายุขลัดตุยมาชวนวิวังกันนิ่งเลยจะไปได้ละที่ก็ท่าอีทุมนิ่งเชื่อผมเลยก็ละไม่ยังอะไรที่ว่าซาจะตะเลยนัทุมจึงกุมกันนั่นก็ไม่ยังอะไรที่ว่าซาแล้วก็ก็ทารานฮันุงรุกเลยฮันุงขงอาตามจิตรานขี้เนี่ยจะฮันุงรุกเลยก็จิกท้าว่ามาจุกคริกแล้วก็จะตะเลยเลยไปก็จิกท้าว่ายันสางคอกไปน่ะไว้ก็ชิก็เขียกไม่ได้ทั้งไม่ละขมาขี้ร้ายขี้ชกแล้วก็จะมาจุกจุบว่าละอกที่ก็จะตะละตราขเลยตะเลยรู้โคฮีอีทุมอาขณะอาขลีมาจินกรกตาอาขณะอาขลีหังสังกรกแล้วก็ต้อมกรกแล้วก็มาชุมคุยกับไว้ก็จีฮอดนาเซอีทุมนิ่งขันวิมาชุนกันเลยมียูเนจีแล้วก็อีทุมมีอามิงนาวเราวิอามิงกับพกมายังวิอามิงพกมีไม่ได้วิอามิงพกมียังคู่วิอามิงละไม่ได้นะไม่ได้องค์นะพกมีสลายก็ซาเจ้าจุดจัตเลยเจ้าเด็กก็จงนะจังงั้นเจ้าเขาโลจิเลยละมึงก็เจ้ามาเลยมันนี่พวก government นะว่าไม่ได้บินนะสิงสารปั๊มเลี้ยวก็ตาไอ้ฮีมึงก็เจ้าฟูมาเลยยังเสแกเสร็จนี่มาสั่งมีไงนี่มาสั่งมีขวายมั่งขดนาละก็อีตาตะขี้กษาปั๊มตะเลยอีทุมนี่ colonialism มาเลยหนุ่ยมันไอจีไอ้แล้วก็ neo colonialism กระไรฮิลิวอีทุมวิมีปิงฮีaware มาสานาก็จี serious มาสานาก็จีท่าเตอเฮ้ยเดเลยโคอีทุมมีงั้นเลยปั๊มก็จงก็ไม่ได้นะไม่ได้เวมีไงนะพกมีให้แล้วก็ให้เดเลยดิอีทุมมีกองก็จงก็ไม่ได้เวมีไงนะพกมีให้เดเลยดิน้องฮิกตาเห็นนะตั้งแต่อีทุมฮิตาทำไมไม่ยันสั่งเราปมไปปะนี่ปมไปมันนี่ชีอีทุมสักตะคุยพลุงด้วยก็เลยอีทุมไหนอีทุมขลัดตุยตุยอีทุมขลัดตุยตุยฮีตั้งคุณนะตั้งคุณลุยตุยก็จีเลยสักตะมก็คุยยังก็เทมมาบิงเลยอีทุมบิงอาทุมบิงก็จีอาทุมใหญ่แล้วก็ปิงจะสั่งลุยฟุกจีฮิละไล่ก็กระปีลีละอีทุมปิงอาทุมปิงอาชิงกระฮิกตาละก็จุงก็สมังลิโกตังคุล literature committee นะตังคุลตัวเองนะตั้งแต่ก็อยาก serious สัตว์สิ่งมีขวายมายอนเดลิกเลยพนิงเดลิกเลยฮีทักตมาชุมคุยสักไงตังคุลวิตุยฮีอาจุราชุงดาhigher secondary มั่งลิมาไอเด graduate level ลิกายละมากำเนี่ยอังกามีตุยจีอาระuniversity level ลิกาละก็ degree research เนี่ยตั้งแต่ศาสตร์เลยน้องอารมณ์นักหังอังกามีวิตุยฮี doctor โซฮอสเลยนะอานาก็กปีมั่งไงน้องอานาก็กปีมั่งไงข้าอาณารำวิตุยจีชุบคุยแล้วก็สังมมันสังมีมมันก็แล้วก็ขลัดจี explain สังมีมมันแล้วก็อาณาไล่นี่ก็ตั้งมาเลยขังสามมาเลยแล้วก็พิชอนเนี่ยฮิววังไงเนาะอาลีอังกามีตุยช่างขังสักกันเองก็จูวังไงอาลีdoctorate จี Nagalim University เนี่ยขมิ้นนี่ต่างเอาฮีนักวิ่งใจลีรีไม่กับแต่ education ซ้ำกับพังมีอยู่เนี่ยข้าเอาลีตัวยูร์ขณีใส่ตัวจุงลีนะมุงสัน
atam ka chita thadang tak bom chonai da au tui achura shukda development sapai tangkhul tuili tangkhul ram ui tui nga tai sare khathala tangkhul tui ka chi hiya ka tong na ma hine ka chi hi ma ya certainly hiena ka thada tangkhul tui hi sang sang sak sikla ka chi hi itu me ka thema ping hi saktamak makapating thada thei khui kala tangkhul literature committee na hi ka thai li saktamak khui ta thei hiena ngarabing hi tangkhul tui mam tui khangai English mangai na tui tui ga khangai Hindi mangai na simkholi la tui tui ga hai hi ka thai shokap te le yong ramli wung ka tangkhul tui ma sham ne yong tangkhul tui ma sham ne hi ina hanga khning maning ma de iram taluli them mai kap ka ja them ri mai kap ka ja akhawa sari mai kap ka ja simkhul akhalei naung lamung raji IAS IFS shoki kha khre ka jang ma tangkhul tui le ma sha tangkhul tui le ma sa thei talu tui le ma sa thei yong English mang China tangkhul thei ji re tangkhul di ma sa ka thei ba shi ne je dang la chung lo ki pa na ka tangkhul na khui ge ma chi mi ne ma yang na khui thi sa ro he da da sa da e thu mui li ka them thang kham ya a khawa ping na naung marali avuram tui ge ji ri saklak kai na khui thei na sak tung re ina hi Nathum ni sakla kai na hang khangai ne ping phala kai de itum galatwi itum galatli damage ka sai itum galatli sakashimana chukhamachu tuimatui tangkhulu nge chai tangkhulu li ina ka thei ba ba iu chukhamachu tangkhul bingli naga tribe khang te ping hi khaya shi sare ningjang sare lagam ningjang lak mane tangkhul li wuivang tangkhul ping hi tui jak shin na da ma tui thei la ke tangkhul ping rai sara jila la tangkhul ping rai sa thei la ke thak la ke phap la ta thak la ke sara ji ko ka sara sa thei la ke yong kha mili hisab ma sa mane tangkhul bo kala macha mane ke ji adam ji tra ni macha mane no we tui hanji no we wat sak ji ma cha ma ne ma ji la apang ai na wat sa dai ta sala da apang ai na ta ka ri yong hi ka thai hi naga shi bai bing we na thai khui ser ke ji re yong naga army bing la NSN la ka sha bai na ding da hi ka thai hi aware sa ka bai sa re ram nau bing la I thumai na I thumui lung li tui cha ka shi khama tui ka ji hi kala ka chi pat tui khama tui ka ji hi social media le hai da aro hon ba social media hi na solution kura mi ki ji da da yang naga we independence la social media li solve sa ku ki ji da sa da le ko hi chang hi ma ka sa na pha mai yo ran lu mu shan mi da tangkhul ping li ramung ka chi da tui la nga de le la ara yurui issue la phap ta khang sa kam yur ng sao da bangla ka na mangali chatle india na kai ka khawai sak chang da thru sang la wa cha da le hi thum thei plung re yang hi thum thei plung re kha tha la I thum ka tha na bing wi shit ka sang wa indian we design ji le kan lek ni ta tangkhul ping mata chang sak tre Chile kali kani tam ta sang sak China I thum ni ping na chimik so song khle ping hi ping hi na ma shung nge simli le tak le ping ya pam sang sarau gi jine da ji ka tha tuye na tang tam tuye I thum na shara ye phalak I thum ningshiya rivrali riva na thei ko jang
กะจีจิมังมันเนี่ยโอ้นิงพาลาแค่เรนิงสลาแค่เรรำนาวปิงนั่นทุ่มน้ำมันก็เป็นยังมันคงเลยล่ะจีเทียนก็ปีรามิโลจีเทียนก็ปีรามิโล WTL ลิตรปราสามิโลอีทุ่มนี่ละราชงรุโนนั่นทุ่มน่ะก็ปีไล่เด็กจีเลยอีทุ่มน่ะปากคุยไงอีทุ่มก็ลิช่วยเล็กแล้วก็จีเลยเทกุแล้วก็อีทุ่มรุโนมันชงคุยไงจีตาตาสามิโลไม่ได้ไม่ยังนะมนุษย์ก็ไว้คงใจนะมนุษย์ก็ไว้ไม่ได้นะมนุษย์ก็ไว้จีมาสร้างสักเมียโลเรื่องพาราเกอาจูบอินะคงใจยันไอ้พริ้งลุยเลย sorry อาจูอีทุ่มเลยอีเคซีเอ Eastern Cookie Chiefs Association วิrepresentative ละร่างอันนี้รัดเลย KDU ก็ฐานะบิงละรัดเลยอารุยคิกก็ Cookie in P ก็ฐานะบิงละรัดเลยพาราเกนิ่งศิลาเกยัง Cookie บิงในอีทุ่มเลยตัวละกันนะถ้าเธอมารักลีชิปัดละกันนะตั้งคุลุเอแมปจีอุครุลดิสตริกเอแมปเลยก็สาจีจังอาราตุงจีช่างละกันกรีนเนี่ยคุลก็ฮีคุกกี้โฮมแลนด์แต่คิดก็สาจีเจนมารักลีฮิทาราจิก็จีพันิงลาเกก็คุกกี้วิกฐานะปิงลิละทาราเกนะฮังเอยังนั่นทุ่มวิมารักลี refugee ตารักก็สังเกตเลยนั่นทุ่มจี illegal immigrants บิงจี identify สามีโลแล้วก็ฮิปิงเฮียยาร์ไว้นะคราเนกจีเท่งสักโลอาจารย์ละก็57เว้นที่แล้วก็คุกrefugee relief enjoy ซาดระแล้วก็นั่นทุ่มอาจู refugee มันยิ่งลักมันเองจีมันซาไปยังมาอิชาวอิชัยงราจี refugee ซาดระจีฮิตายจ้ะกูไปเลยมีกูมาเสร็จก็ถ้าเธออักนาอักลีคอมมอดสาระก็จริงว่าเลยก็จริงมันยิ่งละฮีตั้งคุลก็ต้องฮีคุ้มก็มาจีสาระก็คุ้มก็ทุ่มฮีคุกกี้เล่นเนี่ยคุกกี้เล่นแท็กซ์มีใส่คุกกี้เนี่ยโปรเทคซ์มีใส่ก็จีตุยจีบาดเทอร์ก็จีจีลีควันก็จะช็อกกี้ก็จีเนี่ยยังใช่นะจีนิ่งเชิดทุ่มรุ่นนู้นนิ่งเชิดสักไว้ก็จีทุ่มนี่ละตัวเองละแค่น่ะหังตะเลยเนี่ยยังจูทุ่มอุครุลเอรีเลยเด็กเลยรุยคุกกี้อินพีวีมีพิงละราดเลยถึงพาราเกนิศิลาเกยตัดอีทุ่มทับตังรุ่มคุยพลงเร่อีทุ่มข้อกระซับพลงเร่นิศิลาเกเรอะไรนะนาวไม่กับเดอรุยอินะนิ่งจ้าอินะนิ่งยังงูไม่กับก็จีจูงทอร์อีทุ่มลีฮิลีลาราซาขมี national anthem ราซาขมีพิงทุ่มลีอีวีริงกับผ้านิ่งกชีปังลันก็เตี้ยน่าก็สังไงริไม่ทุยดาอารุยคิกอาจูวีฮีอารุยorganize ขมีลงกทุ่มจูวี convener จีอาคิตารามิลุโจWelcome song Sakamiya Tribal People Training School. Aju katiena sa that bench li ma pom thei le te le la pai kho kha tha la la akhama yuru ka thana thui sa lak re I sang chawi I thumui chi han khawai I thumui ko arui ring pha khawai ko hor ye athum ne akhama wi leadership ji athum ne leaders bin ja athum ne China athum li thumui khya ka shi le ching re naung ra ping li ka tha ta khama tha education samang sak sik le ka ji hi kali ka pam chat ta khleya mi ping ka chi bu hi chang hi wa sak to khui mi lo schools education hi sak to khui mi lo hi pongai naung ra ping ji ya ka shi ta ra lo tribal people training school Malay thula
ishiwui principal maramla ha cho ramilo cái gì bao lên cha Rising Model School. Rising Model School. Now, so now we need to punishment can be that we had to bring Bam Sabilo. Oh, church, slag it. Avakrer, Chiare the Shokichi Young. Machimoko Hospital Liva, Ali injection me laga, Kateka Piruno laga, Awi a crocodile, sometime else. Intense being a hilly, elite of the Sarajiki, Mamma Yatatamre. Christian Hospital, we nurse being then I can among the cow openingly Indian being the Sane the Kuakani. Ashama Ningshiya Yana Pingai the little Ajit to Tram to Eris Water. Ashama Ningshiya nurse Bingley, doctor Bingley, framework agreement with Matangli Pung Kailang the lecture side. Joe, saya sabi cinglo abak wuivang. Historical facts. Hangkameye ng soda Indo-Naga we political journey. Leingagring we chongsa we maramli. Message mikhavai wuivang ningshiya raserli. Educative salaka patriotism with teamly revolve kasak we message ne. History we na tuilaga literature rashungda. Yuli legacy which an pau mangai yari tumping saikorana messaging another uglunglik jangkat kasir mida ningkhan sampangkavai katanli koka kasak eina mavakapei matui milak haira the shitsanga kathana kasalaka kala yuri kernau la kasalaka thanda khalei hiwalungli we rawi favor migyan yangmichingda tangkhul phasakamatha okapei Lansinrin Shongaina la na kala shimkur mang maning la kayur wuivang kachachawi comfort kachachawi ring pakavai wi wang mapaning luila full-time service me the clay saikorali very we saw committee sarano kiji hi hangai ningshiya jankadaire ara the lushida organizing committee li atam milushita leye. Atam agsida kuliau ke atang isi presentation introduction and presentation li aka ina pagashogli magazang aka le hauda maning kanai chana pau how collective leadership member NCNIM ana shok biruno chilaga alila ithum panglana ka sangai hauda stay hivakara miruno. Ningshiya. Cultural performance we atam lairara. As we continue celebrating our resilience and determination, let us enjoy the rich cultural heritage of our community through songs and performance. Each act is a testament to our diversity and unity, showcasing the talent and creativity that abounds within us. Alright, the cultural show here, folk song aina, chungka ku nang nganang rumra kalaka kania li GPR and shong waina ku pung keishing hongbei
Hongbei village uina hi mathang maron da khui mirano folk songs we ka khladi tum kachung kachana khlui kachali chot la ke ka thala la ning sang la kai na ngana da patriotic sala ka haya la ping hi awo ayi la ping hi to enjoy sang room sa. Let's welcome Chungka village.
Kakhani Ali Atami Kupung Keshing from Hongbei village, Ali Chikadale. Kalahida the Yar really request Sangaye, Atam Kasanga, itum Pam Hauda, Kachot La Jot the Leire, Kaitum Kangarum Say program, he Koka Kasawi Alungli Shokzang Masala, Nathan Room Kawaisa say, he request Sadleye. Tangkhul we ungramile awoji bingna lag sahi yang la da atung songli yang wi la da le ajing songli kamola da sai kamola hile yang aina kamoy he tui ngadailala idhum ramna aga sare ge je awoji na la sa sai la hi SPली रिते होये डेनर के बाइले रसो होये ही SP जिले इबम बमरा डेनर जिले इबम बमरा पार्टनर हिमले थोड़ा Yang le kamole, lo mata, ning bo ram tuye, oh hale hello he. Ima Naga Yur Ngashan Shanglak Hai, Shanvai Chonvai, Horjamri Hai, Lasak Paychak, Patak Jankata, Saikora Hina Itum Hi, Ngakaikang Kahai, Unique Salaka Hai, Yurakana Gajite, Hikatha Aman Saklaka Hai, Nashan Wilan, Kamata, Kalam, Kamata Mangazanla, Lajin Kavai, Otsagaina Sajite Kaintum Saikorali, ningshiya Kaji Hang Jipundale. Ara item the special salak hai, kala unique salak hai performance ka yang lushitse from Ukrul Bodybuilding Association. Bodybuilders pingna atam hirakui mirano ready sahaika.
Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Guest, Lieutenant General Retired V.S. Atam, VC AAM Deputy Atoki Lancer, GPRN, respected Chief Host, Captain Retired Samson Chacho, CEO WTR, GPRN, and respected Brigadier LK Resang, MSM Commander Phunghar Brigade, Naga Army. Respected guest of honor, Major General Honreshang Shadang, MSM, MCAM, Convener CFMO, NSCN. Respected Ino Francis Ningshiya, Auditor General, Accountant, and Audit GPRN. Respected co-host Lung Tulong, Kukok Long, Singsho Katolong. Respected President, United Naga Council. Respected Ino S.A. Ramganing, President Naga Village GIF Federation. Respected President Ansam. Respected President Naga Women Union, Manipur. Respected Ino R.S. Cholison, Vice President Tangkhul Naga Long. Respected Ino Denosan, Kashung Denosan, President Tangkhul Naga Aungalong. Respected Inoli Tingripi Lungharwashi, President TSL. Respected Ino Rimpabam Kasar, President in charge TMNL. Respected Ino Ramrechan Kaishing, President TKS. Respected Colonel Jahanbam Jahongnao, MSM Commanding Officer, Kimsung Battalion Naga Army. And to all the zonal president and chairman, and to all the congregation gathered here, I myself is Thot Miolitwi, President of PPA-UT. I, on behalf of our association, bring greetings on this auspicious day, the 79th Naga Independence Day, 2025. Achihyaka kahaga. Naga we ningkan simsho kumyon atamitran, ishi association lila. Pasa gapai lanne, ta itom na shaching de jiji, asagay na osagay na, saji tegva higdata platform wuivang, remekapta, CEO WTR li ningshiya ka pongsok tali. Senang sota atam masang naulila, ishiwui shohi matang, satabay kawai, remekapta. Broad Sword Show. Ito may body show himsarang laga Broad Sword Show. Sami kway Horngam Shang Jipang of Hunpun Village. Ana mga songrada awi Broad Sword Show ji krasami runo. Horngam Shang Jipang. Hello. Okay, now bodybuilders. Number 1, Govingam Chinir of Ramphoi Village. 2 times Entertainer of the Year 2024 and 2025. Certified trainer. Govingam Chinir. Kakhanili Among MK of Mailang Village. Silver and bronze medalist in Senior Men's Ukuru Bodybuilding Championship 2024 and 2025. Kakatumali
Wothan Lunglo of Ramvo village. Wothan Lunglo of Ramvo village. Now bahi ishiwui raimi lasak sane ka ari araiwi rau satu hauda ali discharge sakani singum truk ari araiwi rau salaga achiva hidada basa matha sekena ning masing lakaina mina shikui kapaya mirin walungli ringdak leya yakhoka kane kamatiali kashungmi zimik of Jingjiroi Civi village. Kashungmi zimik hipaila ala singam trada panga zamui rau salaga uktik samya kane ali kipanaka chim ngrawla dalamak somneka awi ningli ka sadak ralaga akhlatan ralaga chimli ralaga achiva samkhor ariarai me sijinlakla pasakang hangrina ringdak leya yarshwa kane Kapngali GYS Bishop Kapai of Hongpung village. Third place in Junior Manipur 2024, 65 kilo. Katrugali Shengi Pangong of Silent Village. Fourth place in men's model physique. Shengi Pangong. Kashnili Ungraitei Lungharwo of Lunghar village. Mr. Yukrul 2025 in senior category. Bronze medal in inter-university. Best physique championship 2022. Representing Pedigree College. Hipingine atam na boss town sare 7 compulsory posts. Hiatum na sare itum na atomai pasa kamathaji. Kiabongai na matham mailaklaji yang rum faisa se. Okay, all the athletes. Your post number 1. Front double bicep. Flex. Relax. Your post number 2. Front lat spread. Flex. Relax. Your third post. Side chest with your calf and hamstring. Flex. Relax. Your fifth post. Back double bicep and pull your calf muscle. Flex. Relax. Your sixth post. Back lat spread and pull your calf muscle. Flex. Relax. Your seventh post. Turn to the front. Abdominal with your calf and thigh muscle. Flex. Relax. Your last post, your last post, most muscular post. Flex. Relax. Now we have 1 minute, 50 seconds.
Thank you. That is men's bodybuilding. Thank you for the show. Now we have 4 women athletes. 4 women athletes. In the first place, we have Tanchim Pere of Phungyar village. Tanchim Pere of... A decision to change physically is not just a physical change. It's not just physical, but a decision to change spiritually and mentally. Thank you for testifying that. Our program we are kuplam sang uday to the vote of thanks we atam kwikasa. Singham sing road na hap kukono we are longli ot samamanda mavakapei mavakshung khalei lala program of success sahira the queer. Hiwi ningshiya kipali kajikup made the take by atam he inok think ch chairman of zingsho katolongli midle. Moderator na ningshiya atam jika biwantra khani sidle yari chothai re atam ka sangkha pom haida ta bukha sangta wahire kha chitha lala yari saikorali ningshiya tui magahang hitharan yari phaba thore chaina atam machangla Sami khai saikorali ningshiya tui ko hi kha hang hau ge yari chot lala kasika khang fuse ji rebe kap da yari li hi request sangai rebe thida hitha da ningshiya mingai ye 79th Independence August 40 mayon say the ishiwui program he itu Phungyar raise le dekhle ya sub zone ka thum le hau gida ithumwe sub zone ka thum German ka thum na awanga pingli ko sola ka program hok phok ne no bing sai ko na mathan thu ba na mayada hitha da sara ka ishiwui program ma phading samane ithumwe makhle wuivang kha 14 August hi mayon phungra ka ishiwui thu tension le hau gida Yui itumi sonzat, khalei itumi adazat hi le hau kita, itumi sob zong katung German hina. We lakas 14 August hi yong say that itumi. This is an quick high this run. Itumi WGR region CO le kang han this run and Miami da. Itum matan sadama mang laka. Itum ishiwui. Chief case hami dekle. Deputy Ato Kelong Sawaja them, Aulila Vaye, Matanto, Anna Maya Mita, Hakamaya program G, Hitada Gajip G, Anala, Maya Kamimita. Hangi Ka, 8 week government Alungli program, the Hang Kaya, the Hogita Finance, Chitata, Liko, Gajila, Hangbo Pongme. Okay, Chita Hailala, it will be a Shaban Dunda. 79 Independence Day, 14 August ye. Matada mayondre, sase gaji sacrifice sangrok laka. Itum mata shonza hit mamang laka aji rashungda itada gazipka hoga sanga pangji. Atum kanga John kala siaga sawing a hangka community. Itum nasi sangai. Oza dem Djibouti ato kelong sir traka ningshiya na ungta awing biting hile nana etomwe kashoga zang yarina ngana khangai yarina sha khangai yarina phama ka ta le ka sa sai ko de ji mai sa aina nana hang khami wuivang traka ningshi yari hu vatala sak khamaya uglong ning khala khaida ta haidale miring atam jili vai itu macik meda o salakra cici
ก็ละสักว่าจีอาจีจิเกสามีทะเลยาจะเต็มดีนิ่งก็สิกจุงเขามีทะเลนาวีมันนิสีก็ละนาวีวันมังอาก็จีวลีวันนั้นซ้อมมิตามังอาว่าขมียาช่างไม่ได้ริงว่าก็ต้องอดรำก็ซึกขมียามีริงอันตรายก็สามีลักรโนก็จีที่หังไงก็ละอาจารย์สันCommander Punta Brigadier Naga Army. Oh sorry, was I sent Ali la truck kanisiye itu mai kesok kecam kawasai ko ring asan deka ana sakami kala rakami juwang ali ning si kecung kami dele. Ada resan Commander Punta Brigadier Naga Army Ali la kecung kanisiye itu mai kesok kecam program saiko ring rang kami juwang ali la ning si kecung ka mi dele ye awi kaman awi kathan jali khama hai chung li ka hai chi nasami jingdu no ji organization on behalf of na jale ning si ji hangai ye ojang hon sam kala athum li wala kha samman chitran jali ethwe program policy saiko ri chi ka to mi ta sa khami chi wang ali la chung ka ni si de ye achi ma maning mane khanawan dan ta ithum khawa khle da ka saiko ri chi ali le thum ka san son re sa mi ha saiko ri chi wang ningshiya re chi chin da hangai li tele Sir Francis ali la chung ka ni si ye achi thum me sa da khle od ma nga saiko ri li ngachon khami khusho khami ka chung khalei ka wuivang ningshiya marmane atam ka chida on ma ka chi bli khama hai son chang sa ching do no ji ina hi hangai ye ning si tui hi hang si jaga chung khalei de le atam la kha khui hau re ka ta la shimei da pung ka pai ji pung la kha hang hau ke ajiwi ishiwui lungpa gala kokok long gala singso ka tholong we chairman sada gala chili committee sada letele sai ko relila ka chung khani si to do san chata sung ya mo bila sada le sai ko re chuwang ningshiya si chi hila hangai si ke chene special case pili mi awu we mahang li ge ada program di changsar hau kita to ngali changsar le the hau kita Nathum saiko reli ningshi ka chang khat de Nathum na program hi sau re ka chiwang Nathum we ngalang ka za kya khalela atam khusok lakha Aji 79 Independence Day 14 August li kathana agasada kathana saga ilagai na yuwi 14 August nagawi sonjane de khilakha raga to mitale saiko rajli Nathum saiko reli ni siye Nathum kathana Nathum leaders manga khwa ngasarno sichila hintada hangchupu the ye ishiwui committee we eina kala special invitees pilila awu mahang talala special invitees ki chandele saiko rotrila itada ningshiwi ngai de Nathum na achi chawi office ho haida achi chawi obanga ho haida achiwi 14 August we program hili Nathum saiko na support rasa kami Nathum na attend rasa kami Nathum na rasa kami saiko de wuivang ningshiya nawe long kala nawe kathan ro tunli raina somida meling khmeya atam kala mi ring sang mi no ji hi hangai ye
ก็ละอาชีวิฮิลีเสียสามีพกพ่อเสียสามีนิ่งเสียไอ้เทมลีนาวียาวก็มากษัตริย์นาวีวันนี้ข้อนั้นเสียสามีก็ให้นาทุมลีนาลีลานาวีมินิสทรีก็ละมังงาวาขมิ้นก็สารุนโดก็จียาวก็มาลีลาเสด็จorganization วิญญาณนิ่งสิมาสวดมีเดลก็ละมาสกอนนาราสามีเดลก็จุงขริมพายนั่นถึงมันละครไหนนะมีก็จุงขลีริมพางสักตานี่มาถูกขังสักนี่มายุ่งกับสักตะเคลใส่ก็เรื่องสุวรรณนั่นถึงมันลากษามาใต้ไม่ได้วันนี้นะอคอนมาทักขมายาสัตย์ขมายาอามังกษัตริย์จีมีจริงระโนมาสุขอนบาสิลีนิ่งเสียนั่นทำไมนาราสามีให้ใส่ก็ดูจีวันนี้นะสามีระโนกันละอิสิวีวันไหนเส้นบินานิ่งเสียให้ดูโคกูจีอันสุพลิสิตเลยอาชามาอิทำไมเราก็วิสาขสาอาจิลละนิ่งเสียโปรแกรมนี้สังกัดหัวจักเอเทนราสามีตาร่างไรมีตาพนี่มีแต่เลไซโก้เรื่องสุวรรณนิ่งเสียจีฮิลาหางไงเนี่ยอะไรไอ้เธอไม่ฮอลเชมตะกเลยซาตะกเลยร่างไงซาตะเลไซโก้เรื่องยาดีนะชาญก็กระเทไซโก้เรื่องไอ้เธอไม่สอบจอนเวก็มีที่กระทำก็แล้วชีวิตก็มีแต่เสดาวซาบินะซาร์ก็กระเจ้ามันนิ่งมันเนี่ยก็ฮิลีเอาไว้บ้างแล้วล่ะยังไงแต่ดานิ่งก็สิ่งก็พาสัตว์พงทะเลฮิลิซาตะกเลยฮีจังพุงยาวิลเลจพุงยาก็ตำนานลองพุงยาชินเอาลองพุงยาเฮดคอร์เตอร์เชียร์สก็ได้ก็ละที่ทำไมฮิลิพุงยาดาวน์เลยเด็กเลยไซโก้นะแล้วก็Phungyar Women's Society ก็เลย Union Baptist Church UPC Oriental Club ริงกันนายคุกกระชีฟก็เลยกระทำนอลองชินเอาลอง Rising Model School TPTS School High School Secondary School ฮีก็ละอาทุมบิไซโก้เลยนะไอ้เธอโอซาเดเลยดีก็ต้องงั้นงั้นอาจจะเจ้าอีกคนเลวยังอาตังคือชกละค่ะรัศมีใครร่างจนใครไซโก้เลยจีนิ่งเสียโอ้กันไอ้เช่นวันไม่ทุนไหนนะนัททุมลิกาฮักค่ะนิ่งก็สิไพรส์ไม่เป็นสาระนัททุนนัสามีใครอาตัมงั้นลองจิกาใครไซโก้เลยจีมักขวัตเรื่องร้านนั้นโซกมีรักรโนจีorganization วิทุนไอ้น่ะยังสิจีมีเดลีก็ละเฮลิมาทานทุไปน่ะ organization มาปุ่มพาเมฆไว้แต่ลาราชามีเดลีไซโก้เดลี organization วิส่วนไอ้น่ะนิ่งเสียเดนักทุนโปรแกรมไซโก้เดมาปุ่มพาขังสักเดจีวินิ่งสิมิลิสิเดลีก็ละราชงไทยถึงไซโก้เดลีงั้นท้าวีพัฒนามีแต่กเลยพัฒนาจะวิวังคิดเช่นรีบอมตัวเลยเป็นอย่างเช่นการงานมาที่นั่นไซโก้นะคิดเช่นวีงานอะไรสามีแต่กเลยแล้วถึงไซโก้เรื่องกระจุงกันนี่สิมีกระชีเวลีก็โทรกระชีสัมพันธ์ของเสาจะวิวังแล้วถึงนี่ละนี่สิเองกระชีorganization วิส่วนไอ้น่ะนี่สิมีแต่จะพูดตัวเลยอาจจะสินะงานร้านตะกเลยซาตะกเลยไซโก้เลยฮีเอทเมย์ล้านคือกระชกมันนิ่งละเอทเมย์นากายุเลยกิเชียนากา14 August ลีมาย้อนเรื่องกระชิวังไงนะยูวิสารังเนด้ามาทันทุบไปนะกระชกมีให้ยาอาขวาบินไซโก้เลยorganization ส่งอะไรนะ
Nathum saikorana ningshiya Nathum na khalei chi wuivang atam gachida mikhavai chi Nathum tunila somi reno ji organization with song la lunch somi tele saikorana ningshiya ji ki hangju tele kala rather khalei saikorana hi ishiwui organization to me ning liver me kayakha kara ji ma phrin samane kha aji mi san kha 2980 shikhawa ithum holy pachang kala ayale pom de saikorana hi mi thingkhani sajko hanji sak hiwa samkhidale kha ayale tatale saikorana jili sana kha 3000 shika above 5 night meeting li rangrumi de le ji rangrumi de saikorana jili lingisi masot organization saikorana muthnai Nathum na khara saikorana wang meeting ma phang sakne ji wang lingisi hi hangdle lingisi witi mathang hangkha wa maku mara thalala mano tha ka ba ya ji awu ngabing na ka chui lakha hili khui pa serving na ka chui lakha meeting hili ratun thale saikorana la Nathum lila ningshiya re iwi shonzane kala iwi sarang ne ji ra khami chwa Nathum saikorana ningshiya re ji ina ningsi ti hang da khle hili mong pe mavakapei leisalala yarina phyaumilo ina hang khangai ti ningsi hang ji hina tangau pe ningshiya re Panidhi Kamayonaina Naga Richim Naoi Tumpina Nagawi Maramli aspects Kyakali Lansindrin Lengakrin Tochanrin Atuyala Lapai Upon Kyakali Mataivala ignorance Salakaina Leda Clay Itumping Kalashorada Clay Canoe Tot Bingli Nagawi Maramli took my card at take Hangai Naga Nawaka Kangasawi Lang Sot Hikatahi Quirara the Shitsanga Kalapaniti Kamayon Eina political statement Nakalangasada Koka Gasa Kala Okutwina Taimi May Kar Kaji Uraka Langasang Sagrada Jiwi conviction Ji Leilak Dele Yarina la program Hiliningang Unglak Hirada Shan Kuya Itum Naga Shimkur Akasada Koka Salakaina Mangali Leda Clay Shongza Kalaitum the Atazan Ning Chang Lakaina Leda Clay destination freedom Kaji Hisam Pankavai Yari Pina Itum Akava Pinglila Katana Pinglila katomtheilak aina katom the Zadbang Room Circuit Hang Sangaya. We shall end this commemoration, the 79th Naga Independence Day of the Government of the People's Republic of Nagalim with a closing song from Masot Kon. The Dushita Masot Kon closing song he presents Sami Day to the Paniti Ngachang Sang Kawai Sasa. Jawitili closing prayer he Reverend Alogil Jajo, Pastor UBC Kamjong Samirano. Hello, 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 check. Check, hello, check, hello, check. Hello, tiêu cả, ta mày phải là check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Ishina, hari kut kasangli la khani salaka kupsang kawai sage. Check, hello, check. We
Monetarily music cái tiêu ta mấy ok niệm mấy ok we are Naga lui tăng bằng tình khalei la kazing pa taroda the khalei cruise rich summer Sarum kavai saikora shening garumose. Siasase. Christa na itumli juhomi hauda ara itum inkan sampang haida. Wuivang eina aning titlu Nathum kalata rau masalui lo. Sa akava vivra Naga Independence Day da Phungyar headquarter apam hili apam ngatay da wena ralaga itumna ang shini da ko kagashong ang pa lakay na ring thor rona somi da kuy pilan na kanga da itumna li sot mi ayre right itum nagawi kernaw bing chungka ache itumli mangrum ture atumna shairan da wing dog zang da machuk mi gahai paning mi gahai hoibang odram ngathe mi da mangla chikat mi da ishajon ngara ishamai ngara agdoa zarer kyak kha kachot kajang mai shat phungda yur wuivang ishawa vivra na wi mangaling ning mi gahai chiwang itum ningshiya masot michingda leye ishawa vivra atam hitharan ile rauna Sia sadalay gichia. Nawi kringa tuili hang kahai tada. Nathum pingli khan mi kahai ko. Nathum rau masalwe alo da hangi. Ka ishawa vivra itom. Yui gishiwi yang gishiwi rau sadalay fiye. Itom mai gishiwi rau sadalay fiye.
ขังกายขังกากกุนตาขังรอกอาคณะอาคลีมะขมยาอิชาวาเวราอิทุมอาชิลิลงเดลัยฟีเยอิทุมเลนิงขานายเรจิสาลลาอิชาวาเวรานิงขานมาสมกับพังเงธาดาชิเรนกะหายามิเรนเลออกถุยเดลัยฟีเยจิวังอิทุมอุคนังเงกะเวรานั่นอิทุมลีจึงห้ามช็อกมิลุชิตาอิทุมลีก็ฮอรามิเรนจีคุยรามิลุชิตเรก็จะวิชิตกสังก็จะหาไม่นะนั่นลียังกาดเสียหากษาเนจัดกิจเลยเด็กเลยยาชงจางคุยเด็กเลยยาชงจาพระโหนั่นก็เทโคนากามียูร์ฮิวาพวกใจมีมันนิงมโคลุยลำมาเลยมาได้อิทุมมิลีอิชามาเวราโปละก็ริงเด็กเลยมีมันนิงมโคงคิดขังไงนั่นอิสราเอลเป็นลีเสียมละก็เวรานาวิมียูร์สักงสักตาดาอิทุมเป็นฮิลาเวรานั่นก็เสียมลักเกอิชมราทั้งก็มาทั้งก็ไว้ตุมาดาจันจีว่าจังลักเรก็จิวชิดก็สังไงนะอารุรีมายูร์วีท่านเด็กเลยอาวาครวีจิงเลียวซาเด็กเลยกลาวาครนะท่านจัดเด็กเลยชงจาพระโหนะงั้นนิ่งมีได้สารเอาปิงลีชุนลิมมุยาวิปากรณทานขมีก็เลยยาลีไม่วิปากรณทานขมีตาดาอิทุมปิงลีท่านมีลุชิตโลก็ตุงกะกากยากเลยสารุโคพระโหอิทุมนาลียังกาลกะข้างดัจิมิดาไรอิทุมโมเรวีเรามสาลคริสวีเราซาดาอิทุมชงจาอาดาจันจีว่าชงกวายอิทุมมีกจีวกลุงลิปรอนมาตุยมิโลกจีเสียกสันเอนิ่งชีเชเรจะมีช่วยวิโปรแกรมกระพงขยังไงนะนั่นกุบสังสักฮาวดานวิมิงเทคมาได้ไม่รู้โนอิทุมโปรแกรมกุบสังฮาวก็ได้ปั๊มหิวเอนะอิจาวีปั๊มลีอิทุมฮันุงฮาวรุโคอิทุมชงจานั่นก็จุยมีดาถึงพระลักกันอิจาวิเชมรำอะไรชุงสักมิโลชองฟิลมต่างลิกิป้าลิกาฮับก็ขนอกลมันนิ่งจังอดช็อตมาสัมพังลักอารโนรารีไว้ทุมปิงลีอาปั๊มไว้ในสวามิดาจิงรีอันนี้จะหอมีขวายอาวาเวอร์ราวิเลกิชีอันเอามีร์โปรจิชิวคริสต์ลูกขมาชันก็ละมังลากเธอเราวิธาตังยูร์ขมีงโซกมีทานขมีจีอิตุมไซโครลีอาริก็ละขันนาวไอ้นั่ตังดาเลยมีจิงรโนอาเมน